All right. Sisesosha bafowethu eSmocha Love Channel 157 ngwana wathwenya. Sizobona umama kaLivuyo. Umama kaLivuyo une problem yokuthi uLivuyo uhamba nabantu abadala kuye. There can be a bad influence one day angazithola senkingeni, more especially ukuboshwa or angasweleka emhlabeni. Umama, she's very insecure ngaye. All right. Sizongena ngaphakathi sithola istory sonke sibone ukuthi namhlanje siqeda kanjani. Akuna flop ilabantwana abangafuni ukwasha izitsha, ilabantwana abangafuni ukundlula mabavuka. Yabona mos into ezifana nalezo. Yeah, amathasha nje, akekho stone nje, slag but aka-graduate end up eseka West. All right, get a Professor Chipima Orange. Thank you, Sport. Igama lami ndinoncedo Siphambo, ndihlala eSoshanguve eBlock H. Ngibhalele ungwana wathwenya ngokuthi umntanami uyahlupha. Uthanda abangani. Ubuya ebusuku. Njengayizolo ubuya ebusuku. So mandikhuluma naye akamameli, like ungumntana mandikhuluma naye beke mamela mara manje akasamameli because uthanda abangani and abangani bakhe badala kubi. So ngicabanga ukuthi bazamfaka enkingeni. Because badala kuye and abantu bathi uyabhema andizake ndambona, so angeke ndisho ukuthi uyabhema, angeke ndisho ukuthi akabhemi. So ndifuna ayeke ezo zinto because ndifuna abe ne-life right. Igama lakhe nguLuvo, una 17, uthene 17 nge-31 zikaJanuwari. Andingakamboni masikhuluma naye laphayana noPrince uthe uyaphuza, so andizake ndambona mara ndingasho ukuthi uyaphuza ngokuthi uhamba nabantu abaphuzayo. And esikolweni ufunda e-special school. Mara this year wenza year 4 la ifunda khona benza umsebenzi wezandla. Abangani bakhe badala kuye. Omnye I think una 25. Akasafunda unomfazi nomntana. Omunye una 20 wenza 20 this year. Last year bekesenza grade 9 ufelele na grade 9. So manje nimbuza ukuthi ufunane ebantwini abadala cause laba bantu angeke ukhulume nabo isikolo. Yini enikhulumayo mawahamba nabo cause badala kubi. Imphatha kabuhlungu cause ngicabanga ukuthi if akachintshi it's either uyaboshwa or uzawufa. Cause if uyabhema or uyaphuza obvious andimnikeza imali yokhera cause esikoleni bathe singamnikeza imali yokhera. So if andimnikeza imali yokhera obvious uzawuntshontsha and then ekuntshontsheleni kwakhe uzawuboshwa. It's either uyaboshwa or uyafa. Ninjani mama? Sikhona ninjani? Siyaphila. Okay. Siphuma kuMoja Love. Yeah, Channel 157 ngwana wathwenya. Mama ke mang ka lebitso? Noncedo. Oh, Noncedo. Oh, niyathetha la ekhaya niyakhuluma? Ndiyathetha mara kusematsongeni la, mara mna ndiyathetha. Oh, kusematsongeni? Okay, no akunankinga mama. Angihambi ngedwa. Oh, hamba nomqondisi uJiyane yena mama. Yeah, so mama asihlale phezulu kwendaba. Kungani usibizile? Ndinibizile ngokuthi uLuvo umntanami uyahlupha. Uthanda abangani. Uthanda ubuye ebusuku because simtshele ukuthi abuye ngabo 6 to 7. So akabuyi ngoso sikhathi njengayizolo ubuye ngo8. And makevuka la endlini uvuka ngeweekend, uvuka angendluli. Manje sithi makendlule. Makevuka nje uvuka abangani bakhe bambiza and into engayifuni ngokuthi abangani akavala nabo badala kuye. Omunye na 20 something, omunye na 20. So into engayifuni leyo. Because uzongena enkingeni because okokuqala abafundi yena usafunda. Abangani bakhe abafundi yena uyafunda. Obupho kunye ubustudi anabo. Like kubuya ebusuku into ebaluleke kakhulu kubuya ebusuku angafuni ukwenza lento andithi makayenze mara yena asongumuntu like onjikayo akafuni ukwenza umsebenzi wasendlini kakhulu. Okay, ubuya ebusuku. Esikolweni yaya? Esikolweni yaya njenga today bamfonele ubabakhe bathi bamsuspendile. Yeah? For yini manje?
akantshela iqiniso ukuthi bamsuspendeleni ubaba wakhe yena uthi bathe beke wehle ebhasini andithi balandwa kwamabhasi so uthi wehle ebhasini before esikolweni so wafika late eklasini so bamsuspendile ngathi beke bhema andazi bendingeke uphela ukususpendwa icala elibovu kakhulu akunakuthi ungasuspendwa nje ungenza so uphi uluvo beke khona la noPrince ngaphandle emotweni akatholakala esikhaleni beke la noPrince ngaphandle hayi sikhuluma nobaba omkhulu ubaba omuzi luvo kwenzakalani ngawe next igama lami nguluvo sibonga sami ngubabala ngihlala nomama wami nobaba wami ntona sekhaya umama ukuthi angibhalele lento lebe ufuna ngichange life lengiphilayo ukuthi ngiyeke labangani laba engiphila ngihamba nabo so uyadla wena bese ushiya isitsha esinjalo ucabanga ukuthi uzowasha ubani leso sitsha kumele siwashe manje ungasiwashi yini uyivila manje nathi sinabantwana phela nami angeke ngivume umntwana wami uyafika uyanyofa nje yena makumele awashe isitsha kawashi uyangena uyaphuma ngokuthengela ukudla uhlala kwami number 1 akusuku kwakho angithi la kukini angithi angithi uzoba nakwakho mhlambe kwakho ke kula uzoyenza khona yonke lento le ungawashi izitsha ungayenzini angithi maybe uzokunegele ezokwashela mara la kukini la so gini you behave like a child endlini ngiyazenza izinto ngiyaklina mara sometimes nokubhoreka makathi ngiyenze so mvele ngizobulisa ubuso bami then ngimtshela ukuthi ngizayenza ngesikhathi sami so back expeleni esikoleni mntazana last week kwenzakaleni othi basithola isibhema impema yini nzawo why oziyasha labo ngihlupha ngokuthi ngibuye ebusuku and mama akazifuni zona lezo and then ngiyaphuza and mama akayithandi lento le ngoba ngisase under age even smoking akayifuni eniyakundisa yabona ubushaye kanjani insangu iyaqedana insangu ayihlangani nencwadi uzofeyila angeke kube ne-brighter future ungawuzi bakutshela istory bathi abantu ababhema insangu bahlakaniphile amanga nawo ma uhlakaniphile uzalwe uhlakaniphile insangu iyenza ama-brains abe slow kumele vele bakuxoshe esikoleni banithola ziyali niyabhema laphana ema-toilet yini ufuna ukuba yi-clever so why ungamameli umthetho kamamakho ngiyamamela awumameli kanti usibizeleni why sila futhi siyahlanya nje thina ngokwasini siyeke izinto ezenza zohlanya la so why uhambe ebusuku mama yini le uyisabayo ngokuthi ahambe ebusuku ngithaba ukuthi is either make hamba ebusuku uhamba nobangani bakhe bazakwenza into ezirongo and then uzawuboshwa or uyafa ngisaba lonto leyo is either uyafa or uyaboshwa you wake up you go to school what do you do at school ufundelani ufuna ukuba yini mawukhula mawuqeda isikole awazi ayemplan ukuthi yi problem le awunakuthi ungayi esikolweni wangazi ukuthi uyelana esikolweni wena uyela ukuthi ngoba umntwana mawumntwana vele kumele uye esikolweni kula abantwana abazifihla khona awuna vision awuna passion ukuthi why kumele uye esikolweni yikufika ubheme esikolweni akithi esikolweni uyela ukuyofunda uphase ugraduate ube ne-matric noma ungakabi ne-plan life after matric ungakabi nayo but
Your job now is to go to school, pass all the classes, have matric certificate. Masone matric, then now you plan, what do I do with this matric certificate? Uzoyenzani ngempilo yakho? Uzoyenzani? Awuna matric? Yini ama-talent wakho? Are you talented? What are your hobbies? What are your gifts? Yini isipho sakho? Yeah? Ukwelda wenza mina. Ukwelda. Trade. Skills. So, while lesikhathi lesi sokuhamba ebusuku ungahambi uye kulabantu abaweldayo, uyovolunteera, uhlale nobaba oyenza ama-gate or oyenza ini oweldayo to develop and grow the skill so that in future lama-gate afakwa kuwe ukwazi ukusenzela imali. And naye wenza yona welding esikoleni? Yes, then no, that's good. Wenza yona mara Into efunakalayo leyo. Into ezomphilisa musle. Ngeke sonke siba abodoctor. Abanye mele bayenza amakhabethi, abanye mele bayenze ibricklaying, abanye mele bayenza amasofa. So yena unesiphiwo sokuwelda. Manje imfango izomphazamisa musle. Yabona impilo it's worse. Awuphiwanga, awubuyi ekhaya elinemali, awufundi. There's no future in it. Noma uzalelwe efamilini enemali, kumele uyofunda. Uyofundela ukuprotecta le mali le abayisebenzele kanzima. Ngoba amafa niyawabhema, amafa niyawablowa. Noma ngakushiyela noma yini izoba useless. Uzoyibhema angithi uqala kancane ubhema insango manje. Insango izombhora. Into esizoyisolva ngapha ama-drugs more than anything else. Abantwana bangapha bala control. Ba-excited kakhulu, bathanda istrata, bathanda ama-drugs. So, uyavuma ukuthi unecala? Cala la. Icala lokungena late endlini. Uqoshiwe esikolweni. Ngoba ubhema insango. Yiwa amaqala, kusamaqala lawo. Amaqala. Amaqala lawo. Ngifisa ukuthi uzivile zonke into abazikhulumile ezokuthi aclean ijariti, aclean endlini, ayeke ukubhema, ayeke abangani. So ndiyawisha ukuthi uzivile ezo zinto and uzawuzenza. Uxoxa nobani la ekhaya? Ngibatshela indaba nje. Awukhulume nobaba? Awufuna ukwazi ukuthi uma usuwubaba uphila kanjani, ukhula kanjani? Una 17 manje uzoba ubaba ngelinye ilanga. Angithi kumele ukhulume nobaba uxoxe njengobaba ukuthi baba, mangifuna ukuba ubaba ngenza kanjani? Ufuna ukuzwa ngalabo abantu laba ababhemayo? No, mina ngiyamgweba. Ngimgwebela amaqala wakhe lawa awayenzile. Kusheshe kusebenzeke. Senza umsebenzi wethu. Uzosibonga kusasa sikawubaba sikakhulile. Kuthi kwafika labo baba kithi. Ngangithi bazobonisa ngami kanti no bazongifundisa bazongibonisa impilo. Luvo hambe ugcoka amateki. Indoda kumele itshengise ukuthi iyasebenza ekhaya. Uzothatha leli harigi leli. Linomsebenzi wakhe. Lenzela ukuthi uma ulibona ukukhumbula ukuthi lingumsebenzi, ulipasa so. La entanyeni. Yalibona? Ulibamba so. Ulibamba so. Ulibambe kimi izandla zami ziyahluka. Ulibamba so. Ufuna ukubona uhamba nalo so. Yabona? Ubophena le intambo lezi. Asiye Lufu, asi. Chazele kahle ngentambo wathi. So, ubopha intambo. Ngimtshenile ngentambo Lufu ayangasifasa. Woza ba? uLuvo mela amamela asifundisa ukumamela. Nawo ama-push-ups nawo angishayile. Angihlulile nawo ungihlula. Ngoba buhlungu nawo. Push! Come on! Hey, up! Ya, mawusuka la uzala isitupini. Gibela ngalolu nyawo. Wehla ngalo futhi. Gibela ngalolu nyawo. Wehla ngalo futhi. Gibela ngalolu nyawo.
wehla ngalo futhi ugibela ngalolu nyawo wehla ngalo futhi ngizokutshela ngesistop asiba ama-exercise lawo lebile ibuhlungu i-frog jump yiyo ngizwile so ngithi angeke ngisaphinde ngiyenze yesala usoyenza 5 let's go shota yes boy yabona wena indoda emadodeni woza lufu woza 2 woza boy woza spread woza yeah now yeah okay yeah okay Anisondele. so manje ngibona senza ama-exercise bendimvela ubuhlungu mara benifila ungathi bangamenzisa cause anithembi ukuthi uzawuyeka benibona ungathi mhlawumbe akho enough mara bendimzwela ubuhlungu. Njengoba uzithole unexala sakujezisa uyazisola ukuthi vele ubuwonile ngiyasola kuyomela ucela uxolo kumama wakho umbhekile emehlweni umtshele ukuthi mama ngiyaxolisa angeke ngisaphinde ukwenza kanje from namhlanje sengizoziphatha kahle ngoba umfana wakho lo ufuna ngibe kuye ngokumamele ukunika inhlonipho yonke ephelele njengoba ungizalile. Mama ngiyaxolisa ngento engiyenzile yona ngisaphinda ngibuye ebusuku ndiyakuthembisa ngizoyeka nabangani labani abami la endlala nabo ngiyaxolisa esikolweni angeke ngisaphinda ngenza izinto ezisinakho esikoleni ngiyaxolisa ukubhema insangu ngiyastop so stop ukubhema insangu kumele uyeke mfana umuhle kakhulu awubheke nje uyisoja wena South Africa umude uzoba ihanger yeah uzoba itrata ngoba so insangu ke yini ke ozoyenza la endlini ezobonisa amanyathelo amasha wokuzimisela empilweni ukuthi manje sonyathela ngolunye uhlelo yini ama-activities ozobayenza la ekhaya uzoklina uzogeza nezisho uzohlamba izitsha mangivuke ekuseni yenza izinto zami uyenza ngiyindlula undlule wenze nama-homework angithi ngiyahlina nangaphandle ngiphume ngingaceda umsebenzi wasendlini naso-ke mfana kithi tshengisa ukushintsha indoda ayiphumeli ngaphandle ishiye umbhedo ungadlulwanga. Uluvo uma ecela iqolo ndive ndi-right because like manje imbuza izinto ujwayele aziphike uyabona so ibe ngathi ngumuntu ongekho wrong so ixolo akaliceli so ngibona ngathi namhlanje uzawutshintsha ngokuthi ukwazela ukuthi acele uxolo and azivume into akazenzayo so yeah. Sikwenye indaba ke manje ke indaba esensitive kakhulu ehlukumeze abantwana abaningi basemathuneni namhlanje babulawa abangani abanye basemajele inxa yabangani abafani ukumama ukhala ngabangani bakho ukuthi badala kuwe akabafuni uyakuzala lo muntu unegazi lakho uyakwazi ukusenza ukuthi abangani abangekho right ningasibonisa bona mama labangani ngabe bakhona la eduze bala estradeni ukubabona nje sibone nje ukuthi ngaba bangani abanjani mandiya kumngani kaLuvo ndizive ndi-right because ufonile bekethanda ukufona like ndi-drop ifoni so ngelinye ilanga msendele SMS ndathi ngicela uhlukana noLuvo because makevuka ekuseni nje ufonela uLuvo ufuna uLuvo aphume uLuvo makevuka ekuseni nje noba uLuvo salele uzawuva eshaya ihuta lana or uyamfonela and then uLuvo yaphuma so ndizive ndi-right kakhulu mandimxalela or maybe uzawuva or uvile mandihamba nabantu ukuthi ndiyomxala because kudala ndimxala noba ndihlangana naye la estradweni mandimtshela ukuthi ehlukana nomntanami Messi Brian yena babathakumlayele ka Messi kahle sifuna ukukhuluma naye nawe yabona into le manje wena ini ngoba kudala ndikutshela ukuthi ehlukana noLuvo yabona ukuthi andikutshelanga kaninzi ukuthi ehlukana noLuvo uLuvo usafunda isigele yabona andikufonela ndenzela bazobubuda umngani wakhe shifter ufuna ukukhuluma nomngani wakhe andikusendelayo imessage ndathi ehlukana noLuvo Junior asuke emakhamereni aboma lapha so umngani ne woza Luvo wozozoma la eduze kamngani wakho andikusendelayo imessage ndathi ehlukana noLuvo uba nomngani wakho andikutshelanga ukuthi ehlukana noLuvo abangani bami lo bathiwa uMessi na 19
lo munye futhi wathi bani ngikhohli igama ulingana nami na 17 Andimazi bufunda phi Okay. or bekefunda or wenzani. Okay. So ayikho into abayikhulumayo. Okokuqala makevuka ekseni uvuka abiza uluvo. Okay. Bahambe baye lapha beya khona. Yeah. Uluvo ubuya ebusuku uhamba noMacy so ngicela ahlukane no. Ufuna ahlukane naye. Ndifuna ahlukane no. George, uzwile? Yeah. Ndimtshelile Indaba kudala esizengayo futhi. ke leyo, ne? Uyamuzwa uma ulady uyakhala. Uthi akafuni uhambe nomntwana wakhe uLuvo. Luvo uzwile? ya Wena uthini? nami ngisho njalo Na usho njalo. Ihlangene into besizele ke le. Angithi? kuyaphambili ngizotshentsha abangani ngiyenze yonke into ekumele ngiyenze endlini then ngiye esikolweni ngenza umsebenzi wami esikolo ngavoid nabangani basesikolweni. Alright bafethu, Smocha Love Channel 157 ngwana wathwenya. Siyabonga bonke abalandeli, bonke ababukeli, bonke abakhomentayo nalabo ababhalayo abanenkinga abafuna sifike sizosiza abantwana babo. You are all welcome, all prophets. Akunakubaleka bafethu. Asibone nabanye phambili. Smocha Love Channel 157. Abasho kibana badini. Banka bana barona. Baba tsubisa dititefatsi. Thank you. Ngingathanda ukuthi kuLuvo ndiyamthanda. And zonke into endizenzayo ndizenziswa ukuthi ndiyamthanda. Andifuni ukuthi like aphume endleleni, andifuni ukuthi aphalale because into endiyibonayo ukuthi benibona ukuthi is either uzoboshwa or uzawufa because into abazenzayo nabangani bakhe. So ndifuna ukumtshela ukuthi ndiyamthanda, into endizenzayo nzenza ukuthi ndiyamthanda and ngizawuhlala nimthanda.